dengan YSE Channel. Masyarakat Gampong Pelokan, Kecamatan Labuhanaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, memperingati Maulid Nabi serta santunan anak yatim tahun 1446 Hijriah 2024 Masehi. Pada acara ini juga mengundang grup zikir dari beberapa pesantren dalam Kecamatan Labuhanaji Barat. Memperingati Maulid kali ini mengambil tema, meneladani perilaku Nabi Muhammad, menebar empati dan memperkuat silaturahmi. Acaranya berlangsung cukup meriah dan sukses, berkat kerjasama pemuda dengan masyarakat Gampong. Selamat mengikuti. Tempat meronok ilmu agama, tempat meronok ilmu agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung saudara, dari grup zikir santri lam desa. Santri lam desa, kadang nasilah berbeda, kedua Rabbi pengampun dosa. Kadang nasilah berbeda, kedua Rabbi pengampun dosa.
ذنبكم الله نستغفر الله 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 لنا ولكم من ذنبنا الله يا مولانا ومن ذنبكم الله نستغفر
وتماشى وشم مشارق
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
من الخطايا نستغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا نستغفر الله لنا وله من ذنبنا ومن ذنبه 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 نستغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا نستغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا نستغفر الله لنا ولنا من ذنبنا ومن ذنبنا نستغفر الله لنا ولنا من ذنبنا ومن ذنبنا نستغفر الله لنا ولنا من ذنبنا ومن ذنبنا نستغفر الله لنا ولنا من ذنبنا ومن ذنبها نستغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا نستغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا نستغفر الله لنا ولكم من ذنبنا ومن ذنبه نستغفر الله لنا ولهم من ذنبنا ومن ذنبه نستغفر الله لنا ولهم من ذنبنا ومن ذنبه نستغفر الله لنا ولهم من ذنبنا ومن ذنبهم نستغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا نستغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا seperti buah sakurbe nantikan punya Allah Bandung agam antara mujizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu Allah Nabi Muhammad Sayyid Mustafa sallallahu Allah ala Nabi Muhammad Sayyid Mustafa sekati dua rasa berbeda Nabi kalau ternyata Allah Bandung akan mendarat mujizat bermacam-macam rupa Allah sallallahu Allah ala Nabi Muhammad
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
سيدنا